Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Wahdharil mudakhalati fil kalam wala tudhhir liman haddatsaka haditsan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu fa inna dzalika mimma yuhishu al-jalis wa idza haddatsaka insanun bi kalamin aw haka laka hikayatan ala ghairil wajhil manqul fala taqul lahu laysa kama taqul walakinahu kadza wa kadza fa in ta'allaqa dzalika bid-din fa'rifhu as-shawaba bi rifqin ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Wahdar lan ngati-ngati sapa sira ngati-ngati al-mudakhalata ing melbu manjing bergabung fil kalami ing dalem guneman. Berhati-hatilah kalian bergabung dengan orang yang biasa membicarakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang, kal ghibah, enggak ghibah. Tak nora omong, keng sampean ngidingaki pada bae hukum. Nah, cak sampai bergabung apolong bi orang-orang se kebiasaan omong orang neka aghibah otaba ngerasain orang namimah tungatu orang dan lain sebagainya. Sepacet elarang mau agama. Tak boleh abolong. Cak sampai abolong, cak sampai agabung. Sompet boy kopeng mosok nyaman mengomongan binyopat kopeng. Yang kimon dia cek mengomongan mon pacet sampean terus dadi orang si aci. Alasan boy. Tanya mana be, masalan beda keperluan mendesak, saya tak bisa tinggal. Nah, karena apa? Karena omongan neka sekak di omongan kelak pun elarang lacu kulaban panjenengan neka ki agabung, neka adalah mimma yuskitullah. Bagian daripada perkara saya bentuk dening Gusti Allah. Seterusipun wala tudhir lan ojo jelasno sapa sira menampakkan ngelahiraken liman maring wong haddatsa kang ngomongi sapa man ka ing sira ngomongi hadisan ing siji omongan ta'rifuhu kang wis weruh sapa sira hu ing hadis ing omongan annaka sak temene sira iku ta'rifuhu weruh sapa sira hu ing hadis. Laju termasuk adab-adab dalam mengomongan muhadatsah atau muhadharah mengomongan nega. Cek sampai kewuleban panjenengan menampakkan ngatonaki de orang saceritah de kawuleban panjenengan sedangkan kewuleban panjenengan ngaoningin de apa saya cerita aki. Cek katonaki cek sampean ni kalau ngaoningi lenga tahu deka apa saya omong lagi bi orang saya omong gila wak megawuk bae lah. Oh iya masuk saumpama padahal sampean oning persis, bahkan mungkin sampean beden yang kejadian neka keng orang ni kata oning karo caan sampean se oning asli man tabraan waltok sepeda nak tu belu pe lengah padahal tak tadi belu karo bilu seguni sampean oning persis karena sampean beden yang tempat kejadian perkara gele cek oning sampean keng orang saja tu cek komun lah termasuk tu beda remah cek katonaki sampean cek le tahu Oma tak tahu baiklah ni sersa ajaretah.
Apa boleh ngocak wewe nang mun tak tahu apa-apa. Engkau cak aja retang kok saya tahu dia waduh ya tambah cone pak poteleng peleng nengki poje soreng beseneka. Nah, mun kula sampean ngaonengin cek sampai ngato naki cek sampai nega oneng. Aduh. Ya bedo orang yang diatupkan dengan ngerepot malarat. Anapa fa inna dzalika mengko sak temene mengkuno idhar menampakkan apa yang sampean ketahui neka iku mimma setengah saking barang bagian yuhisu kang anggersahaken al jalisa ing lelungguan. Karena sampean menampakkan letau tak ngereken saumpama. Jare letau anu apa? Omong apa jenggal letau. Teti tereken bi sampean orang nikah atau menampakkan der mecaran sampean menampakkan baik kelaban ocaan atau kelaban sikap kelaban keadaan sehingga orang kelak ngerti cek sampean nikah lengah onengi. Ah nikah adalah mengganggu deka mengomongan kelak. Yuhish bisa terganggu tak nyaman nisar saja retah. Mohon bahasa Arab pak orang Arab nikah jabr khotir nikah cek sampai orang itu apa kecewa topeh kecewa nah jabr khotir tak metodus nikah termasuk akhlak mulje nih kesini kene pak akhlak luhur nikah budi perangai budi pekerti sangat luar biasa epoci mengku syariat agama nikah sekalipun hanya sekedar nggak nikah tapi adalah dalam rangka ajaga perasaan orang. Ajaga perasaan orang nikah sangat sulit karena kencir neraja. Mata kerja orang, mata keda orang, tu sana raja nikah. Mebunga atena orang, meseneng atena orang, tak macege atena orang juga termasuk amalan si sangat raja. Itu buaki ahabul a'mal ilallah ba'da kulli faridatin ba'dal faraidi idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan sepaling ekelebur sepaling kecintain tineng Gusti Allah samarena fardu salat 5 waktu puasa bulan Ramadan maka amalan sepaling ekelebur tineng Gusti Allah idkhalus surur engke peneka mebunga ka aten orang Islam mebunga ka aten orang seiman bunga bi kula panjenengan. Nah, ini termasuk bagian daripada itu khalus surur nikah. Lah tahu, bahkan masih eli ceritana. Lah eli ceritana sampean seakan-akan tak ngaonengin ke cerita nikah aja baru ngeding sampean cerita nikah. Kau lenga orang ngak nikah siapa onengan kau le ya Abbas Robulu nih. Ya Abbas Robulu nih kebene orang seberangan nih kebene orang sekarapan orang istimewa akhlak luar biasa ya Abbas nih. Sabun bedo orang ceramah seakan-akan beliau nikah tak ngaonengin dek ceramah orang penikah. Norok ngidingaki pak. Nang luar bi para hadirin tak poron beda dalam ya Abbas nikah. Lebih-lebih putrana guru nah. Ki Agus Karim pacar geling bin Ahmad pacar geling mul kocak ceramah norok ngaji padahal bener orang bodoh. Seakan-akan tak pernah ngeding dek ceramah ngak nikah seakan-akan aben tak oning sak ceramah padahal aben nikah luar biasa lore ngak nikah istimewa. Dan kadang orang karena pun aromasa lebih penter aromasa lebih maju omong orang tak jadi ngaki pak yang kepil dacil reng pidato ya ki nener nak anak aben aromasa pola orang saya lebih raja, lebih hebat. Ya Abbas ni tak senikah. Saya rabai saja ceramah. Berangaki. Nengeneng Romo Yai ini kan tentak banyak budabu tak napa padahal beliau ni orang alim pak. Kimun saknya maketa pun lek kelon siang malam. Lengak nikah akhlak nikah. Seakan-akan aben tak pernah mereng. Dek cerita nikah dak apa sih debu akiban orang lain. Monreng makin enten apa dalil apa je dalil sang sangaki je lah dalil tak yang kui abid dalil kadaluar sadin bandia aya tang dalil lah anyar ki burun modok saya tahu kecuali engkau kita pemelarat
Mekah saat jual karo toko situ ngedok waduh. Wes mare. Benih senika orang semakin ilmu neka semakin luas, maka ya tabahar semakin tabahur ilmuna, semakin luas ilmuna, semakin orang gelak masuk kapi dek tasik neka. Sekalipun kotoran masuk ke tasik neka pak. Seneka. Kinga abak singkung nangkung ni, hajalah tak kelem ngidingaki omong orang hajan. Adapun orang se luar biasa senang merengaki debun orang tak pernah mepeke ke omong orang, tak nutuaki cak benda tahu dah apa saya omongaki kele. Apa boleh ngompang ngompang itu omong orang. Wa idza haddatsa lan arikala ni ngomong, tatkala ni ngomongi sapa sikman ka ing sira sapa wa idza haddatsa kalan arikali ngomongi ka ing sira sapa insanun manungsa ngomongi bikalamin kelawan omongan au haka utawa cerita sapa si insan laka maring sira hikayatan kelawan sisi cerita ala ghairil wajhi ing atase liyane cara al mangkuli kang den tukil fala taqul mongko aja ngucap sapa sira lahu maring insan laisa ora ana kama taqulu kaya perkara taqulu kang ngucap sapa sira mun bener ngacerita mak tak cocok bi cerita nah tak cocok bi keadaan nah sampeyan sia oneng padahal cak ngocak la takul laisa kama takul bener dai setepak dia bener dai bener selama bener urusan agama cerita apa baik omong apa baik cak potong pembicaraan orang sekalipun sampean lebih oneng persis cak ngocak wah mak tambah orang cerita kan kadang-kadang ngocak engkau tak nambahin engkau tak ngurangin padahal dia banyak tambahan nah banyak tambahan nah apa boleh cerita baik ngebay tocuknya cuma megele orang ni kebahaya ni kawan cerita baik ngebay tocuknya terus makembung orang megele orang humor dah orang cuma cerita ngebay tak cerita asli congocoh takdzib ane kecukan pada dosa karena pon congocoh nyaman tapi mon pada orang ngacerita omong mak tak pada berengkeadaan nah sampean padahal selangkau ngaonengin cak selat orang jadi laisa kama takul tak dia engkau saya tahu aslinya jadi dia lah mereka kan kene aten renga cerita mu komo bagel pas ko eta mode ya pahmoro kabid dateng oma tau wa matawah cartawah mun tak tahu cuma tahu engkau saya tahu lah walaupun sampean ni cerita apa baiklah kecuali cerita gila berkaitan kelaban agama sedangkan sampean lebih ngaonengin bocah ngeneng menurusan agama fa in ta'allaqa mongko lamun gumantungan berhubungan dalika apa mengkono kalam omongan bidini kelawan agama tetapi mun urusan omongan gelak berkaitan dengan hukum agama urusan bi agama fa'arif mongko ngawruhana sapa mara mongko meruhakena sapa sira hu ing insan as-shawaba ingkang bener oleh meruhna birifkin kelawan cara halus ananging mulai urusan agama sampean padahal lebih ngaonengin dek perkara gele sedangkan saya omong tak tahu hadis kelero ayat kelero wajib hukumnya tepat mun ayat Al-Qur'an dirifkin kelaban cara alus hadis mak beda kelero wajib enggak karena hadis tak kening tambahin tak kening kurangi cuma kelaban cara alus tahu saya atas podium tahu saya ya ada orang banyak tahu saya ning halayak ramai timbun la toron mun sampean tak bisa ketemu boleh mun tak bisa metamui ke compon tepak nikah kotoen entaren tak langkong ayat apa dengan gelek korang terus derma sampai yaki ke orang cek korang wajib nikah karena pun lengorangin Al-Qur'an Pak minimal asoro orang setelah sampai yaki sampean kan masih nikah acara mah kebela aki cek kula gelek korang ayat dah bener lagi napa saya yo caki dan kaula ternyata kaula ngokomen kelak salah anu tak langkung katipun penapa
menurut dan kaulah sepandangan dan kaulah hukum akad dinto tak sampai haram cuma makruh ni ke benda keterangan lekula kala macam apa haram masya-Allah lah mesti orang ni kemune pak ingat orang seneng pak bening ngamuk engki sampian mune pak ingat orang sedangkan sampian ni ke dalam keberadaan salah mesti kudu ngamuk sama sampian beda bilan beda bilan raja lah cakap tedung bulan langsung ngaji bener yang ngocak bilan jaban dari macam dia senang apa tak senang senang apa cereng lebara beda bilan ni pak enggak mon orang ria kelero pak enggak mesti nak syukur sama enggak bener ngamu keng cuma sampian maengan kelaban cara halus cek sampai maengan gelek matawa cek ria salah aja pita orang sema enggak trauma bener ma enggak trauma todus tina malai todus ya tadi abak kalah saingan saumpama larisan dia aja pajuan dia aja akhir apa todus lemun ma enggak dalam rangka bener melurus cara nak birifkin nya banyak orang mun tak semun sampean tak bisa metamu ide compon paling enten entaren kotoen nika pernah terjadi pada salah situng kiai anak sehat narangaki situng ayat Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira kuakku nika tretan anak-anak kauleban panjenengan bakal nuntut ban bakal ngelaknat doreng tuan nyon daga Gusti Allah ya Allah paringin adab 2 kali wala'anhum la'nan kabira laknat dengan sebesar-besarnya laknat Gusti karena dan kau titi orang tersesat titi orang bodoh gara-gara bapak padahal ayat nikah kangkui anak orang kafir anak orang kafir nuntut dak bapaan aban titi kafir polan bapaan kafir mun anak orang Islam nuntut cuma tak sampai ngelaknat subhanallah akhir amare turun dari budium semaenga ibak topeneka al-Habib Anis bin Syihab dari Ngalabeng beliau ahli tafsir cek ben saroban nafsirin Al-Quran mun beda beliau nega saat neka kaulah hadir saat neka kula ki kenek bilang ki awal-awal kabit pajuru apa kabit tadi kiai sampai setia kita hati-hati munasilina ki kabit kate malolo akhirnya sarang Habib ni kaya tarik kiai ni tarik kula bersetin alafu kiai maaf ya dengan penuh kerendahan hati min fadlikum wa ihsanikum al-fakir kok belum pernah mendengar tafsir seperti antum tadi yang antum jelaskan dan antum sampaikan oh iya Habib yang mana Habib Rabbana inna ata'na sadatana al-ayah oh iya itu kalau yang Al-Fakir tahu itu tafsirnya bukan anaknya orang Islam. Kalau anaknya orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, menuntut cuma tidak melaknat. Yang anak tahu itu ayat menjelaskan anak-anaknya orang kafir menuntut kepada bapaknya yang kafir karena mereka menjadi kafir lantaran bapaknya yang kafir. Oh maaf Habib, terima kasih Habib, jazakumullah khair. Alafu anda sampaikan nanti ya. Misalnya, oh iya terima kasih. Sampai ya Habib. Bila ini kenyamanan birifkin. Ki buru kolero tretan. Orang tak ngaca bidatu. Ya dia ji mon kiai karbitan wah. Aja urbaur sa pidato gele sa ceramah gele andi santre, andi murid, matalan banyak alumni sekitar nikah. Ya kelaban cara birifkin, rifik, kelaban cara halus penyampaian. Ini penting. Mun sampean kan tak kira senikah sebab sampean tak pidato. Jamun bade mau ngomongan cek pepeke deh lah Pak. Cek pepeke. Engki mun tabe sampean lebih oneng deka perkara ni kadang-kadang baik kecuali urusan agama. Lah mula urusan agama, urusan hukum agama tak boleh neng-neng. Kutu pelurus, kutu pagena, kutu patepak, kutu parapak karena mereka berkaitan kelaban agama. Ane kereme cuma nilai raja muka Allah Subhanahu wa taala.
Karena macam ge orang ni ka tu sana raja dah pak. Paham ki? Tikal enggak ya bas ni kala. Nondu otok. Haja tak toman ngeding cerita dia. Cerita aki bila ni ka ceretaan bodoh seneka. Padahal beliau ni ahli cerita. Ahli cerita, ahli macam kitab. Oning kata cerita ni ka. Asbabun nuzul, asbabul wurud. Sahibul hikayah beliau ni ka ahli cerita. Cuma beliau tak menampakkan nondu merengaki agila orang agila norok agila. Orang kembung norok kembung. Haja tak oning padahal beliau ni ka sangat ngak oning. Timbul mari benda orang ajar amma, benda orang nasihat. Apa tu pun beliau matur sakelangkung yai, sakelangkung ilmu ni yai, masya-Allah matur. Ngal mengak ni ke seneng orang ketemu ngak ni ke pak. Mula nyanyi maklero je, aduh. Di bagian mat pengamat juga. Apa oleh nak debat di TV je. Terus tahu ni. Debat antara menteri, debat antara DPR, apa oleh ku kegetok je. Semiskin ni bacat miskin, sesakit ya bakun sakit tak ber, cetak yo berarti kalau cecili atau karma lolo. Apa oleh nak debat? Cari saya debat kalau benih kun karo benih nyari kebenaran. Terpenteran mun fastabiqul khairat saya mereka Islam ni kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Allah Ta'ala saya mengiranin alam semesta, sakabai alam semesta. Islam datang rahmatan lil alamin, bentuk rahmatan lil alamin ni kipaneka fastabiqul khairat ni ke di antarana. Fastabiqul khairat ni adalah berlomba-lomba dalam kebajikan, baik jadi orang kafir. Mon orang kafir masih kula mon sakit ke dokter ya Kristen pak. Sakit mata, dokter Kristen beda dokter Islam bine. Amba cari mau periksakan setengah kelan bireng bine sera. Bicara tina dokter. Tak le tambah acailan. Fastabiqul khairat kitikal pun ane pun bentuk rahmatan lil alamin. Membangun negara nikah tak masalah walaupun atas tangkap orang kafir, tak masalah. Fastabiqul khairat, benih fastabiqul haq, benih der-benderan. Mun der-benderan akhirnya pada ngaku bener tapi wesa. Napanya mana? Arya Jam'iyah paling bener. Jam'iyah tak bener. Jam'iyah paling bener, aliran dia paling bener. Aliran dia tak bener. Kini kisah terjadi mana? Si tanda konot ngaku paling bener polan tak konot, si konot ngaku paling bener polan tak konot, si tak tahlilan paling bener polan tak tahlil, si tahlilan ngaranin si tanda tahlil orang rosak orang bejat. Fastabiqul khairat. Tikal si tanda tahlil wis nang. Tahu saya komentar. Si tahlilan tahu sacat nyacat orang si tak seneng, tahlilnya nyaman lah Pak, rahmatan lil alamin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Engki mun pas orang ni ngak nikah wah pada ngaku bener tapi sepenting kula ben panjenengan meyakini bahwa Islam ni kebenar titik, tak usah mengakui agama yang lain benar, cukup kebenaran pada Islam sabak dalam ateh, tak usah membenar-benarkan agama si lain, keyakinan si lain, cukup punan. Ayo berlomba-lomba kebagusan punan. Saya disah ia nyebaraki kebagusan, orang Islam nyebaraki kebagusan, rahmatan lil alamin. Mun ngaku bener gini keseria pada Islam ataukah? Jam'iyah ruwa biria, partai ruwa bi partai. Pada Islam kapi padahal. Karena ngaku bener pona. Cek saking berlomba-lomba fastabiqul khairat bene fastabiqul haq. Ngaku bener kapi. Mun Islam ki mutlak pona. Cuma tak usah cat nyacat pangeran orang lain, tak usah cat nyacat agama orang lain, tak oleh pacet nyacat agama orang ni tak oleh, nyacat pangeran orang ni tak oleh, karena pangeran kul sampean juga ni cacat di orang ni kedeki. Nah, sekonek matur muka tadi ilmu manfaat ya. Tadi mun beda orang kelero dalam urusan agama, wajib kula ben panjenengan negur. Tapi mun lain agama, cerita-cerita napa saya tak berkaitan sama sekali hubungan ada kelaban agama ya kurang lebih cerita nikah boleh karo cerita kancil anan sambian saya cerita kancil itu lama datang ngecok temun bayana
Ceritaki Kanjeng Nabi, ceritaki sahabat, ceritaki ulama, cerita nak kancil kecungcung balapan bi ketang jangan cerita apa aja ada manfaat sekali lagi reng bireng enggak sana apa karo reng bireng pun nikah termasuk di antaranya adab tata krama di dalam pembicaraan mengomongan. Nah, wa iyyaka wal haudha fi ma la ya'nika wa ikthar al halafi billah wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.